Icera-inĩ rĩake Kakuyuni kaunti-inĩ ya Kilifi, mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper niwe Kalonzo Musyoka nĩ ũrĩtie mũtongoria wa bũrũri niwe Mũgathe William Ruto atige kwaria cia mũtongoria mũhurũku wĩra niwe Uhuru Muigai wa Kenyatta. Jana Bwana Ruto akalalamika sana huko akiwa huko Eldoret, akalalamika, jamaa kwa mlalamishi, akalalamika akasema sijui hawa vijana walienda Mwananchi wako na mfadhili wao, sijui akamkashifu Rais Uhuru Kenyatta. Nataka nimjibu Bwana Ruto. Nimjibu nisimjibu? Jibu la kwanza, anapokufa nyani kila mti. Alonzo akiuga uici no ingĩhĩte mũno thirikari-inĩ ya President Ruto na kũrĩa athiĩte na mbere na kwĩhũrĩra ndefe akiuga we niwe ũrĩ na kĩhonia gĩa bũrũri. Badala ya kulaumu Uhuru, laumu mimi ambaye pia nakuelewa sana Bwana Ruto. Kwani ndugu yangu mdogo, wizi umefikia kiwango ambacho hakuna ambaye alikuwa ananuia aliyezaliwa Kenya kama unaweza kuiba mali ya umma kiasi na kiwango ambacho serikali ya Bwana Ruto imekamilisha. Kwa hivyo yeye ni wanta. Nake mũmbunge wa tene wa Malindi na ũrĩa ũramereria matagĩturwo kĩa ũgavana kaunti-inĩ ya Kilifi nĩ anĩrĩire kĩng'ang'a-inĩ kwambĩrĩria kambĩini cia gũtigĩrĩra Mũgathe William Ruto ndanacagũrwo itĩna rĩa kerĩ. Aisha Jumwa, today I declare that me and all the people of Kilifi are now the proponents of one-term movement. Aisha agĩthiĩ na mbere na gũkĩrĩra maminista kuma gĩcũa-inĩ akiuga nĩ marutĩirwo watho nĩ Mũgathe William Ruto wa kũmwethera kura ithenya-inĩ rĩa kũrutĩra mũingĩ wĩra. Wale wote kila mtu aliambiwa ni lazima nipite ndio wewe uwe waziri, ni lazima nipite ndio wewe uwe kitu fulani. Ndio maana unawaona wote uwaziri hakuna tena, kila mtu yuko ground kutafuta. Wanaume kama mabinti hawatetei watu wao. Nilisikia mama analia hapa anasema hakuna maji, barabara hazipitiki, huduma za afya hakuna, alafu mkuje mtuambie two term. Nitawaambia hiyo maana ya two term. Tutawanyoa, tutawapiga, tutawafukuza, tutawapeleka nyumbani. Atongoria ya magĩthiĩ na mbere na kũria mũingĩ wa gĩcũa-inĩ ndũgetĩkĩre kũhĩngĩcwo nĩ mũtongoria wa bũrũri, makiuga atongoria kuma mwena wa gĩcũa-inĩ nĩ mamakunyanĩire. Safari hii kama noma, safari hii tutatembea kila Kenya kuambia msifanye makosa. Ndugu yangu amesema samaki akitoka baharini ya kuambia kuna balaa kule. Sisi ndio tumetoka, tumewaambia kuna shida, msirudi pale. Ukiwa ulikuwa ndani na mgonjwa na nikitoka nikikwambia huyo mgonjwa yuko mahututi, tuanze kutafuta sanda. Kwa hivyo nawaambia kwa sababu nayajua. Andũ-inĩ ha Inooro TV kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti-inĩ ya Kilifi, niĩ njĩtagwo Francis Madi.